88.9 ewo bromantam kropo sunyane mu wode wani kyeremu onkranza ye no so ewo bropo ye mantamu a eye Sompa 90.7 ye nyina ya ka bomu ena no pensempa no ye de edan mu de obeti bie wo mu ene se enura da green Ghana de ekoso amama panyi na dodan kwakufu ado wode nsam dodo na ena atudwa ye bebie mu e de a kyerɛ wo na esanse enyo ba akofo ena nanane abrewente no otufo se to abebi onyam kese asante mewura wono so akasa e de afasa de wese ho ene mu mpanyifo ahodo nyina da emu nsam no ye de ba bedan mu second lady wono so enyi ne ho enfiri mu e de ensem ena ma me so okopie hefa wono so e de tudwa ene gisema ba betodwa e kyese Ghana sidi no e peja ni mun kakra ye ni nyina no akwakoye ene gisem e de ama ne titru edwadifo se wode wani kyeremu e won pasia ba ko ye no wasante mantem asenu mu a o nkeka to ne bro wonoma prema hyebedwadwa e wo eye ndisi amanyuko ne MPP mu no ka wonom de boani den ni nyina mu nsem e wo hasenu mu anope ye ba beda na ekire e de ama mo miso free drink and 5G meza and adaroma yes so wonoma betie ho bedwama no pay amakase no aye wo debre sefata mu no won nsem ya esiase no ye de bedan mu enne akwa ya memenda dwubo someda ya etoso enwotwe enne mosofo ohene ire maame akua yeboa esiama bronya ena anope magye adwamede ensem no esomo afe yanje brani adaje na emu enchemu nyina ne yentime emfa ennan mu yeshe nsem na se e de free mapanyi na dodan kwa ekufu ado chimera oh my God ra wano so e de nsem atudwa e kyerese yankasa yasase ene oh my Ghana yeni baby akomoja ena nananom hwegu ye ede to ho ede ma yenti no ene se dumi ne won so a ede ena ye ede aboa sebe ya wo meye dache no ebetimi asiye ma enchirima so ho emefa wonom ewe ne yoye bia epepi na no ya ne ye ho eno enam so nti be semfinhia miensenie ena wopa Green Ghana de ho entoma ni nyina da ene se ye nkwaye brentu ahodo ya yesai no ye nsase ahodo ya galamsefo efuntum no ye nsu ahodo ya nam dwumedie boni o my Ghana emma bi ediente no ama no aye potopoto seti pampa no ye behwe ne yetimi ahyemu kena ne yaduadua enua na timi abonwemu nsakyraye ehun sinsaso boni bi ho frama ama mefa ye ho na fie miensenie no mapanyi na danko akufo do da so ekura ne mudie mu ama enura da ne prince so no yasa aduadua nua e wo my Ghana mu asenom enam sayo so bema camp okobo dwada tabi e wo ho efa sa dade wese ho a wode nsem dodo na etu dwa se yenhwe na yentimi enso nuadua no mebetimi aboa ye ama enchiri man so ho atimi atowonom na wode amai bi ho eyemfato ho se ewiemu nsachra yentine ne wode wani kyerema wa South Sudan ya ehun from abonne ehun heat ahodo ehyewa epiem wo ho no na akwawie se wose sukuu kurapo no wototom ti yentena se emasade no emeto ya hasenum na dodan kwa ekufu ado. Tomorrow must inspire all of us to participate in this national tree planting exercise. It captures the essence of our collective aspiration to nurture our environment for the benefit of future generations. It is a clarion call for us to leave a greener, better, and more prosperous world. This requires decisive action towards building a more resilient ecosystem and a healthy planet. So wherever you are today, from Axim to Zebila, and from Aflao to Tumu, whether you are a farmer, teacher, doctor, nurse, lawyer, politician, artisan, worker, or student, grab a seedling, plant it, and nurture it to maturity. I cannot overemphasize the importance of nurturing the trees we plant today. Every seedling we put in the ground is a step towards a sustainable future. But that goal cannot be achieved if we fail to care for the seedlings. We cannot provide the green tomorrow we desire if the seedlings do not grow
to maturity. This tree planting exercise must not end today. It must continue until the trees can stand on their own and contribute to the sustainable future we aspire to. Ewusiafo mapanyin na dodan kwa ekufodo ena yetie no na ne kasa no wa mana mpemo wo chese bese fie miense ne ya wode dwumedie ba ye no watimia ya doma magana fo so ata na chi ama enuane million no aduanan mienu 42 million trees ena ene ye homode anase abo ye homode a yetimi aduaduana enu ade yikrampo so no na wo hwe ni mo kwan se betimi adua million no edu na akwakoka ho fie na ye chi no ne anya enua bese million no aduonu mienu ani nyina no ebetimi aboa amanema ahyehye ye de amayen. 3 years, with your unwavering support, we have planted some 42 million trees, most of which are thriving. Today, we have the opportunity to add at least an additional 10 million trees, bringing our total to 52 million trees in just 4 years. This is an incredible achievement. Once again, I thank you, my fellow Ghanaians, and everyone who has contributed to the success of this program. With the same support and commitment, I am confident that we will exceed our target of 10 million trees. Ghana mapanyin nana adodankwa ekufuado achima piesie ene yekọ ekotie no na yadasoa eguso ewo eye Ghana yenua ya yesi yedua no emu na enye obakofo enana ene abrewa wonsomo we no empanyin si woni enipa obakofo so entry danfo no tina dankwa ekufuado wane ne mpanyinfo ene yewura ebuginapo ya wode wani chemo dama gwa wa yemra hyebadwani wo hwa no ena yensase ni mu adodode ni nyina no ehye ne nsa no wonom de dwumedie eba ye Ghana fo so asomo na enura da ye to so apia kọ nanim no wote kra rebrare eni kuruwe woma so to fo se to ababi onyam kese wono so antena ne to so ma ne na so free man hafie mu edna ni kire mu ewo golf park ye no so ewo Kumasi ase nom na bra wokọ no yese wode hyianko enantinte no edom atwetwero wo wonmo yeso mabodisem to adonko ye ewo mayamamu mu ahemfumu ena afenso adedie mu ahodo nyina no etu anamo edi nachi neno ena asante mantam so for yero Simon Osemesa bra okoduru ho ene eye opemso enso etu anamo ekọ ho no ensem dodo na ena asante mawura wono so ewisade gu ho se yedi nyina no yentimi emwa ensom ema eduanua wese no entimi enkoso na no si yape ena asante mantam so for yero Simon Osemesa wade kakra efo aso sei edwumadi bia ehun hia ebise motati ayese sidua etwatro no ewu na enipa wakasa afuna ono so ebefu na di ntie kasa ne se enua no ehome a emframa a omde babontin eno na ye nipa nso ye home koyi na de yenso ye de babontin no eno na enua no nso home ede ye omadua enti se dua bia ni ho a na emframa ebetima home amye nyankwa na sa aframa no ebi ni wiase enti ubehu se ye nyina ye ebeba ewo asasi eso na wacha be bi enua bebiri wo no enam se oxygen ye home koyi mu no edof no bi e ho yiku uru on ma e ho atmosphere no totally different mo he ba bi ejina sisi enam se nua ne dos nchi aha atmosphere no different no se wa ho adwo so ba okọ ba bi a enua no enoso na da bi e ho enti na esreso enam se nua eni honti ba bi e wo stress bia e ho ye dash enti wo ha forest area tembi e ho o ko savannah na e ho ye shi udu desert na ehwe no ano ayedi because the bi enua wo mo e ho oxygen Ewusia yero Simon Osemesa asante mantam suofo ene kokotie no ne de echi ene onmonyafo Benito owusu bi okane no
ena na yesoafo abedi eche ya nsase ene mu adodode nyina no wotua eche na wono kro ye ne wonom abone se futu first no nko edema eye wura abuginapo se wonhwe se be ya ne ma bi wo ho ehwo futu no obetimi ede ama no ewon nsase ene mu adodode ho ensem so wono so ekobi edansem di ede treye Ghana mine last Asanteman dia titru so 24 say to the second dia wadi na enim ewa Asanteman na obuake ama Asanteman so edua emia fata sadia beya environment any empire no betimi asanya na biom dachi Green Ghana, buy copper buy. No, in P and the Kanwa and P9. Massa in P9 2021, 2022, 2023. Nina as Antimine, dear, a born woman, Emma, you as Antimine, our regions in our Ghana, Nina, Antimine, and a defense. And until much as Asanteman die ebi mu apotreba enti asida ene de masa na nwie dua no de obi kasa sabi huni faso a na sa nipa na onim de woka ye gina hayi wa golf course on frama a yebo wa opa Ebusia ye Rob Benito owusubio ne de no echi no ena ohipopro ya wono so tie adwaso de mapandai adehia ye no ewo otimantemu Togbi dagadu ya wono etoso enkono wono so eba dwumedie no ase ya ne krakra mu no wodi we sei eja akwan se o se enua ene abodie mu nyoma aka ewo yo no puse bibi koso climate change se jai na yentu na mo bia anhwamre climate change anu ase be haye nipa yeti wi ase nti se ene otufo afre golf samo mo golf ne mpenifo bi na se wafre me aka se me meboa na yenua manage symptoms na mpa bo se omo maka omudi otufo ne mpenifo echi enso betu anamo se kaka o betimi aye aduanua afese nsuo a etwa ehunhia omuntu ni omangu mombe so yi omunfa ni boni ombe se omo tuta bidi bidi ombe Ebusia yetua ensem no so ewa bra togwi wade ne ensem no nyina aba awieye no na obofo ene de ne nam eho apaso ena chese enuadua ya mu ensem no ena ye wo mudo ani kiremu ewo amama ahodo so aya wo mpanyifo ahodo ewo eye bedwakuo ewo maiga na hase no mu ani nyina no ene se wo si wa mama ahodo no anemu yato won din se diplomatic corps wonom so de abasobode e de amama mpanyi na dodan kwakufu ado ewo nuadua dwumedie ya wakofa e de aba no ho na wakoto asre o maiga na de hye nyina se yenhwe na enuadua no yensom yie se beye betimi e de ne pa e de abrayen na ebi aka enchirima ya dachi bi ni eche no wonom eba beso amemo yi mu na ni krakra mu no wode afutuo ekoma Ghana fo nyina sa da Roma yenhwe sase yekɔ bre won so ya Sompa fe yankase yese ewiemu nsachira ye hu sunsuaso bone no eya na entimi ne yentena ebasa na ekuma dehye ye hwere Accra ye mo ahodo ya mo kwa ye brento mu nyina ewu ye se ye kwa ye brento ne yensu wonsuwa na so ye nipa kro ye ne ye dua nuei ne asada ne ye ho aboa bi anoma akoko nene wakwa hunu nsuo no a no asaba na afa bi sasa ho ane hono no ne nyina ne se yankasa na ye twa ye nua ye de chainsaw operators na omu edi dwuma wo ye kwa ye brento mu galamsefo nso afafa na wonom se ye nsuo ye nsase no ofuntum no ama ye nkokɔ nyina no wonom etwagu wo kyerɛ se sa ne ma ne nyina no bra so
se ebejai ne ame ni akonu adua no so na ye dua wie so ya hwese ebegugu so nso ama na gina na timi atim abeye dua mu de ama Omagana na wonum edin ya ye fra no His Excellency Maheke wono ene gina wonum nyina na mu a woda nsem se ye di e de treye. To stop deforestation, we need to plant more trees and protect our forests to keep our land green. Pollution needs our immediate attention. We should reduce waste, recycle more, and use fewer harmful chemicals. Clean air and water are basic rights, and we must ensure our action reflects this priority. I would like to comment. Ebusia yewra His Excellency Maheke wono ene ye din de man diplomatic corps ya wonom ewo Omagana mu hasenum na no si ya pe Empanyifo ahodo ya wone wonum enam se dom no wonum so ede kakra etechre se enua ne yedua yanka se potamo eho ebeye kamade amayen na no achi kurampo da nyo Omagana mu ha ya se Ghana enya ahoto a amama ahodo futuo nyina nso no etimi enya ahoto amane ma nso etimi akonkan ede amayen. I know it's not the first year I'm doing it. We started doing it in 2021, 2022, 2023, 2024. This is what we mitigate when we talk about a greener, prosperous Africa and world. It's planting trees, and if you can look at all the diplomats that came out, the whole diplomatic corps here, we are ensuring sustainability of our environment and of our world and of our globe. Trees is what brings life. So I should listen to what my colleague said. If one tree dies, one man dies. So it is our collective responsibility to ensure sustainable development, a greener continent, and this is a good initiative for Ghana. You can see, as the President of the Republic of Ghana said, that 5 million trees. So this is exactly what we're coming out to do. Great initiative. This is a wonderful idea to plant and green Ghana. Ebusia ye boy Romo was second lady yewra anaso right Samira Baumia wano so ne diemo na enuadua na ekoso enuada no so de ne kiremu labone SHS no ehwo ya wone asuafo ne nyina so kobo mu ede wo ho ehyemu dwumadie mu enu achi no wode afutuo eko ede mayen se ene emabunu no ne titru ene ekoko no emfasa akwanya wese so na wontimi emomu den enkasa emfa enuadua ehwo faso ye betimi ede abre adehye ne wiase nyina nte no wa hyese wo bia mfa ne ho njim se be ya ye nyina ye ne so ade hunu ene ye botaye no ye betimi edru ho. The youth in climate action is pivotal, and I'm confident that our collaboration will inspire meaningful change. My dear students and pupils, as advocates, you have a unique role to play in changing the discourse and shaping policies and actions that will redefine the trajectory of our planet. So I encourage you to embrace this opportunity, to learn, to innovate, and to advocate for your environment. Your voices are powerful, and your actions are critical for a sustainable future. Remember, every tree you plant, every piece of knowledge you share, and every effort you make towards environmental stewardship contributes to a greener, healthier, and more sustainable planet.
Second lady Mami Samira Baobia and Yako Ekotie no ye free green Ghana de hu sensemo na ya boy rebo e we sika sem ho na ebreka kranie ene we kranya breka kran fie pini no e ya de o my Ghana ye sika sidi no atwene na se nwa sasa bosoma kotere e wo amanse sika enim emanam so nipa dodo na ne titru ene adwadifo na da ne da no oboso dwetire e de gu aban ene panyimfo so se won hwe na won hyehye ye sika sem no ye ma ne nyina ne na so nya sade a atama ehye na ene atadwifo wa ni titu ne adwadifo atensem de ne nyina ne sesidi no epegya ne mu kakra ya wose we se no ehye wonum kran ama wonum arehye mu se enche ene ma ebesa adana kwan mu biem. The fun is January, they range from 10 cities, 11 cities, conservating in Jaffa. Boy, be a week to crown, it's me to be 3 times. Now, the man who ate me a portion said demand the layer higher will be a chase here, no matter. And I'm Muslims who do be like the 10 beyond scan, it's Liverpool. Now, first, this is what they need to be scheduled. They need to be scheduled on the Sevilla time will be above from an answer by a cashew for the system. So, this say almost 2 cashew. This year, no, must say Abidjan, the from Tigana, the other was Tibasana says, Stefano. Abidjan found the bagana, but this Stefano for sure. It's me, Miss Canon. A question of the cashew, little and bamboa, it's $10 it's a son, I before I go at Bola, no much in the court, for the Apple Festival. A demand in our dollar, so high. It's Bastana, a man should buy a drop down. It's all class, Stefano 24, and Shabbat 23. A man, so here they make kind of not Abusia wonom so edidwa bi e wo my Ghana mu asenom e na yesidi ye nei e kwa esron kakra ne ho komo wonom so e de atudwa no afeye nwramu e wodo wani kyem wo my Ghana mu asenom ahye ye no hwe yemfudie ene eye yenuane ho ahodo so na ne fa bia eba emoa wonom ye die wonom yade ene ho ayaresa veterinalifo no panyi pa baako ya wono so edi ntintima wo mu a wono so edi ye Joseph Bosomtwe wono so edi Ghana fo hyebre ahye wonsem na emom no woso obia wone fa ahodie wotwe bini ne nkwan ede pa krantie bini ne nkwan ede ye beto ne ye nana no buchi aso nte no empepi na no wunya bi do oti se ene de me die fie nkwan me di mi na na asem ma me buchi aso aduane na no ena wo kire se eno ne to de bia eya na emoa efise enema bi wo ho a ye di ewo mu a emoa ya pomden ho nsem eno ntia foto sei ene wagire mu a wode ama Ghana adehye how sunset you more my area, you will be more happy to say equal. We need see and more agenda and also again. The people a channel. But the woman in other said, Paco, you have to see the tribune said, yeah, Papa can be conventional or conventional or Papa market. When you really say a little body, you and one with the market. And he said, Musa wako libu the better musa obi obi no enti wo ko bi na bi wa yere do how enti e wo ho saa tekimure mu na nkuo ye sekrantie mu bi ni mu boosting wo ho but ne yeta ko ti mu so se de be ya ba ko de bi se ko ka me wo se saa me mani nyina na e waste ya ana se abian church the way bi no e waste ya e se e do mu den se senka bi ko do ko ni enti e ho ko yin se e se fe saa me mani it's you say Abuan, the Adrunu, and I said you are the same. I will see you, Joseph Bosomtwe, a Bassayan share and Mwanyalawa, and Ayasa, one on so Mudia Munina, and so on Yamabekoye now with Dintin mine, what being a woman, a footso, any a co ecotier, yanon. Ya dear ni echemo, a war our for no southwest, about so empesia so na.
wokodru ho a voter transfer ye no ekoso wo no na enya asem keto NDC ne MPP ni ya wonom eprem na hyebedwa adwa no wonom ede boani agese ka to ne bro ka wetu bro ema we so de man chire na ne nyina mu no NDC fo no mabodua ede afra na no mabosonfo enyina asase yamponuamo ase o meka wasem bi ma wo bia wo ka de enya wo bia wa ye bibia nsem fata so ye bia no enku no efo na busuafo na ase I am correct, and then I am correct. This is some Rasa. Obia on Casobet. Banipana on Bear Transfer. Oba MPP and this Obia Lucas Obisat open. This is easy. You got some business. But I'm on your you won't confirm on me. Sabisa Mitiakan will be Tibon Caswa. You come off for. And I'll be and Passaswa minimum papa. And will be Tishiba, minimum or Comoponia. But minimum papa. Mitia this in Ibisa. I'm money idea. On me more, and this is Nibia, but I want money idea. What my mama see? What my mama food? What my mama food? And it is a bit people to the my phone. Ah, said me at one number. I wouldn't know. We say, ya friend. You want Yama, minimum Yama. A bit shared moment. Two body, Elsia as NDC football Dianachino and a MPP vice chairman ya one for no Southwest about 1% so no ye rach Owusubana Hine or no so the reply and Nasa no ye koma one some ye be a minuan no free had never winimono now Bodian near Abodian won't no dear and for one of home. Now NDC chairman ya one so ever be where you Kwame Steven one so central for a bonkomo HR2. Na young for more and register or more another MPP for any almost printers by area or passing for Domoba. I'm so Nipa or Munyama or Mumrana. Every cry Nipa on my background. Now or more Aunt Mamma Toban and as on by Nipa Quinto Momun Tobaman. I say some no I can say transfer you by Debiano Muka Cositabre, the BC Abuaqua. Inti omo ba first na omfa proposal and then this phone nya line tie omo kwata omo proposal tezo ma sa kwan no aye omo ko ba bia papa bia friend eja no ye MPP and this was the free code the farm Code na amudi bi na omo de ka no Code and this ni also the free code na omo de ka ye na ye district ya na said there one more yard for no Southwest one no we see omo de NDC for the be free Cote d'Ivoire ba I tell MPP for some de be free Miami aba na sese we eye de e koso nyame nko anka no a nka blow so to ye na anya asem keto a asedan koma miso free drink ne 5G mezabusia yankase anu abamu enso ne ya chinchim nteno ya no wanya bi na wo de aseve wa hoho ye na ya memende wo yiyo wabedi nto anase wa ye froje ya wo je no mo ba beja wo na aman monyam no edimu na CPS tade amount Dr. Silas me bra panyin wone edom no edevan no enenam krom nto de baby a wo bia no wo ton safro no wabra aba me de beto dwa wo fra wodom ebejo so na wabre wo bisa so and a 5G mezano eye energy drink papa no preservatives enti nyebina enti me emwa na wa hoden no so enti me mra na eye adwuma fabo a wo ne wabusua 0246 270221 0246 270221 eno any Dr. Silas miso free drink any 5G mizano maya wo frɛ no na watimi abre wo bie ye de aseda ma bina what the message aba o se Ghana for ma munyina mo ache ma bra ya ju so obrumidofo megidi se wapom pa gundia be so de ne de aba ya enya asem keto akra mo amode ba ye nyina no ye beda mo ase ne ye de aseda rampim asiedu de ama ye rasante ye boa Benedict wo ye samofo panyi ni screen ye was Sompa 93.1 FM kasia dem afe Sompa 98.9 sunyane ekwenya kwambro no mo chiame ni mo nanapoku ene dom ni nyina so esomo ewo ho ena bropo ye mantafo nyina so tie ye ede fan kranza Sompa 90.7 wabra pam dada ene edom no systematic ene papatos brother frep mo so no eto edema adehye ye wo ma pk echinchin fidie ni fruma edema me Kevin ena Azuka ene me baba akọ no so abom nyina boa ye ma social media anderson
no wo hwɛ yetie wo ho ekɔ beje sesempre mo bema enso na hwɛ ya TV ni so no wotimi hwɛ ye live wo ho Danny Boy mame na se fam de ka ho medi de wo hene ire mame ekua yeboa esiama bronya betimi afrem abrewatia medema no si no asɔre adwa so na ya obo amalibia bogene aye memenda Ghana fopim dwumedie sei na ne ma si konua adua no kora no e de ensem na mpanyifo pese oka e de touch ensem pi e no ne mpanyifo ebebebo ho de amamo Sciatica expert. Sciatica no, when nurse ne wo to ase